Večeras je sa nama u studiju i Nenad Radić, pijanista i asistent klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nenade, vi ste i autor rada pod nazivom Evolucija pijanizma kroz razvoj sonatne forme od Skarlatija do Skrijavina. Svoje mesto u tom radu našla je i Chopinova sonata u B-mol. Zbog čega? Iz veoma jednostavnog razloga što je to delo koje sublimira, rekao bih, čitav Chopinov klavirski opus. Ja sam u prethodne 2 emisije dosta govorio o Chopinovom klavirskom stilu i sve to može naravno da važi i za ovu sonatu, a naravno i zbog toga što jako Chopin važi za poetu, čak sanjalačkog poetu, poput Mozarta, rekao bih, veoma značajan segment njegovog poimanja muzike jeste dramaturgija i dramaturško-tragični elementi koji se sigurno bolje nego bilo gde drugo osjećaju upravo u sonati u B-molu. Čak što više, Chopin je prvobitno napisao čuveni posmrtni marš, a tek kasnije, 3 godine kasnije, dovršio sonatu. Ono što je po meni najzanimljivije vezano za ovaj stav jeste činjenica da kada pogledate note, veoma teško uspevate da zamislite da pijanista tu ima nekih značajnih problema, a problemi su zapravo vrlo značajni. U pitanju je melodija gornjeg glasa koju vrapci znaju, a koja mora biti skrivena. U pitanju je, naravno, harmonija, puls, problem sa protokom vremena. U pitanju su odnosi intervala, akorada, registara i tako dalje. Da li ćemo mi večeras čuti posmrtni marš? Da, apsolutno. Ja ću večeras svirati. Ono interesantno je da je taj stav od uvek davao povoda pijanistima za razna eksperimentisanja. Svakako najpoznatiji, najoriginalniji i najfascinantniji primjer jeste Rahmaninovljeva Piramida, a ja pre mnogo godina prvi put čuvši to izvođenje ostao sam naravno zadivljen i dan danas posle mnogo preslušavanja imam isti osjećaj i odnos. Neke stvari jesam preuzeo, ideju piramide jesam preuzeo, ali na malo drugačiji način, a na slušalcima je da procene koliko sam bio pravo. Izvolite. Dakle, slušamo 3. stav Chopinove sonate u B-molu.